Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Ko Pareārau me te Hēpara. There are two kupu hou. The first is toiha, and it means to pace up and down. Ka āwangawanga na te tangata, ka toiha hia. When a person becomes anxious, they pace up and down. Our second kupu is hura, and it means to unveil, show or appear. Kua hura ake tētahi wētā I te kirira kau nei. A wētā has appeared on the bark here. Kia areare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna na hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Ko Pareārau me te Hēpara, nā Aesop. Kua ngaro I tētahi Hēpara tētahi kau nā, ka toiha rā te ngahere, kimi ai. I te korenga e kite, ka inoi atu ia ki a Pareārau. Ka ki taurangi, ka whakaherea tētahi punua nane koti mēnā ia e hura mai I te kai whānako. Ka paku koke tonu ia, nāwai ka hārau ki tētahi raiona e ngunguru ana ki te tūpāpaku o te kau, kai ana. E rangi e Pareārau, te tangi a te tāne. I ki taurangi au, he punua nane koti māu mēnā koe e hura mai te kai whānako. He pūru ke e tāku whakaherenga ki a koe, mēnā koe whakaora I a hau I tōna mōrearatanga. Ko te kiko o te kōrero. Ka raru pēr tātou I te tutukitanga o tātou wawata. Jupiter and the Herdsman by Aesop. A herdsman, missing a young cow that belonged to the herd, went up and down the forest to seek it. Not being able to find it, he prayed to Jupiter and promised to sacrifice a kid if he would help him find the thief. He then went on a little farther and suddenly came upon a lion grumbling over the carcass of the cow and feeding upon it. "Great Jupiter," cried the man, "I promised thee a kid if thou wouldst show me the thief. I now offer thee a full-grown bull if thou wilt mercifully deliver me safe from his clutches." The moral being, the fulfillment of our wishes might lead to ruin. Tēnā rā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhangareo, punareo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei a kua nei e hoa mā.